turashuje kandi tubahaye ikaze mu makuru agezweho bakunzi baruhuka Ipaya News. Twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hariho hose. Hanyuma rero nzanye amakuru ni iminota mike cyane, mikeya cyane, nimvuga ngo mike mwumve ko ari mikeya, ni iminota itarenga 20. Ngiye kubabwira amakuru akomeye cyane y'urugamba rubaye aya masaha. Ni ibitero bikomeye cyane karundura bigabwe kuri M23. Babigabye hehe rero, cyangwa se ni hehe bari bakabagabaho ibitero? Uwetera gatebe nze mpakubwire. Amakuru akomeye cyane avuga ibyo M23 yakoze bituma leta Kinshasa irandika koko, irongera irandika. Banditse ibiki mugiye kugenda mubimenya neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma abaturage bo muri Warikare nyuma yo gutabaza basaba M23 yuko yabagoboka, tayari nta byo gutinda, M23 yabagobotse. Uduce tune twose twabaye tombe. Nutuhe tuherereye, turi muze groupement, byose ugiye kugenda ubisobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma turababwira kayitwa Kazaroho. Ubu tuvugana nibyo koko izina ryaho ryo kukazaroho. Mu FDR ruhari kabisa utakajije roho araza kwasiga ubuzima, ufite ubwoba cyangwa urwara umutima we nta nubwo agituye hafi aho ngaho. So rero tugiye mu makuru akomeye cyane. We nta kintu usabwa usibye gukandaho handitse subscribe, hanyuma tukabana neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako muri rusange. Hanyuma rero amakuru akomeye cyane nyaboneka mugiye kuyagezwaho nanjye Pacific. Wahageze nta handi ni kuri Ruhuka Ipaya News, ugakandaho subscribe, hanyuma tukajya tubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. So reka rero twinjire muri amakuru akomeye cyane, hanyuma twinjirire muri territoire ya Uvira. Hanyuma duhere muri Uvira mbabwire uko byifashe. Izi breaking news z'amakuru zazingezeho tugomba kuzisangira n'abakunzi baruhuka Ipaya News. Ngira ngo nkuko mwabibonye uduce turi kugenda twinjiramo aho ngaho ni mu bice bya za Warikare. Naho ndaje ndahajya ayo mashyamba yose muri kureba, yose nagerageje gukurura. Mukomeze mugende mwitegereza iyo video neza cyane, aho hose nagiye nkurura na hantu nahawe amakuru yuko ari kuberamo urugamba. Byose mugende mubikurikira neza cyane, ubundi ninza kuhagera ndaza kwatohoza neza cyane 100% babwire uko byifashe muri ayo mashyamba ikiri kuhabera. So twihuse cyane, reka twinjire n'amakuru yacu. Nkuko narimbi babwiye tugiye guhera hano muri Sud Kivu tubabwire uko byifashe, hanyuma musobanukirwe neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Amakuru rero yangezeho mu kanya gatoya gatambutse, ndagira ngo niba ntibeshye hari ku isanga ya 7:30. Ubwo nahise mvuga ati noneho reka fata agakayi kanjye nandike kugira ngo nayo makuru ntaza wenda kuyibagirwa. Hanyuma njyandika ku gakayi kanjye kameze neza cyane. Ubundi ndavuga ati reka mbabwire aya makuru uko ahagaze. Ibitero bikomeye cyane byagabwe kuri M23 mu gace ka Ruvungi nyuma yuko M23 yigaruriye agace ka Katogota. Ibi bitero rero byagenze bite? Sobanukirwa neza cyane. Amakuru avuga ngo iki? Amakuru avuga ko ibi bitero byabayeho kuva ku saa 11 za mu gitondo, ariko biza guhagarara saa 12 zitaruzura. So ngira ngo uri kubyumva. Igihe saa 12 zari zitaruzura, M23 nibwo yagize gute? Yabaye nk'isubiye inyuma. Hanyuma isubiye inyuma barazamuka gato yabajya muri kano gace ka Katogota. Bahita bagenda bamanukana ibitwaro kirimbuzi cyangwa se ibitwaro bikomeye cyane, baraza bacakirana n'iyi coalition itari yoroshye habe na gatoya. Barangije barahangana. Amwe mu makuru nakuruye nuko abasirikare bayobowe n'uyu mugabo Radisilas, uyu ni umugeneral uri gukomandinga runo rugamba ruri kubera muri bino bice. Amakuru yanjye zavuga ko uyu mugabo yahise atanga itegeko ku basirikare bababwira ati mwese ndabahagaritse, ntimwongere kurwana. Ati musabwe gusubira inyuma ku bwinshi, mukagenda kugira ngo hatagira baza kugira gute kuza kuhapfira ari beshi. So ubwo rero nyaboneka ngira ngo ni ibintu biba biri kugenda byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Dore ngaho ubwo tayari twamaze no kuhinjira mu buryo bukomeye cyane. Aho rero muri kujya mureba kabisa ni muri za Uvira, ariko mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye turi hafi na hano za Sange. Two ngiye kuza nkababwira n'ibyabaye n'abamercenaires uko byagiye bibagendekera, byose muraza kugenda mubyumva.
hanyuma amakuru avuga ngo iki rero, amakuru avuga ko iri huriro Alliance Fleuve Congo rirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, amwe mu makuru nabashije oya plutôt iri huriro rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, amwe mu makuru nabashije gukurura avuga ngo iki rero, amakuru avuga ko M23 yari imaze iminsi isa n'iyicecekeye, ariko kuri ubu ikabagabye ibitero bikomeye cyane kuri bano barwanyi mu gihe bari bagerageje kubendereza cyangwa se kubashotora. Babakubise rero kugeza ubwo bakatinze uwo muhanda muri kureba, umuhanda werekeza muri Uvira, niwo unyuramo ibikoresho byose by'ibikoresho by'intambara, ibikoresho bagomba kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo n'ibyo kurya, buri kimwe cyose byarangiye bakibuze. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko babagabye igitero, bakabagabaho igitero mu buryo ki batateguye, hanyuma bikaza kurangira ibyo bari bazi ko byoroshye bibakomereye. So amakuru avuga yuko kandi hano kuri urugamba babashije gufatirwamo matekwa zigeze kuri 2. Ayo namwe mu makuru maze guhabwa n'intasi, ambwira ati se aba basirikare b'abarundi baraza kubaho gute? Niko twaganiraga ari kumbwira ati baraza kubaho gute ko twamaze gufunga imihanda yose yakaboye inyuzwamo ikiribwa cyangwa se ibyo kurya byabo ndetse n'ibikoresho. Aba bose rero atubu twabagize twabafashe rwa mikono. Hanyuma rero ndagira ngo nago muri kubibona, nago biri bworohe, kandi ikigaragara cyo M23 iri hafi na Bujumbura, iri hafi na Bujumbura, nuvuga ngo bagifata Uvira tayari Bujumbura nayo iraza ko bibaye cyahindire. Hari amakuru avuga ko bano barwanyi bari mu 23 gihe bakigarurira Uvira, ngo bishoboka yuko bashobora no kuza kwigarurira nanone akandi baza no kwigarurira umujyi wa Bujumbura. Gusa ayo ni amakuru bari kugenda avugwa mu buryo bumwe na bumwe bugiye butandukanye, ariko icyo nababwira cyo nuko ibintu bitoroshye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru akomeye cyane avuga ko hano muri Kaziba, ni mu muhanda uzamuka uva muri za Uvira, umuhanda Kaziba werekeza mu Minembwe. Uyu muhanda na OM23 yawuborotse cyangwa se yawukatinze, yawufunze mu buryo bweruye, nta mikino bamaze kuba bagira gute bawufunga. Amakuru ari kungeraho aravuga ko uku gufungwa k'uyu muhanda M23 yafunze byatumye abasirikare benshi b'abarundi babigenderamo cyangwa se bahura n'ibyago bikomeye cyane byo kuba babura ibyo kurya cyangwa se bakaba babura n'ubundi bufasha bwinshi cyane bugiye butandukanye n'ubundi bwo kubafasha by'umwihariko kuri tere y'urugamba. Hanyuma amakuru angera avuga yuko abamerceneri bagerageje kujya gufungura ibyo bice, ariko n'undi bikarangira bibangiye. Ni mu bitero bakoze banyuriye by'umwihariko muri kano gace ka Sange, bashatse kugaba ibitero muri Runingu, banyuze Kiriba barazamuka bashaka kujya kugaba ibitero kuri M23 muri Sange. Ariko ndababwiza ukuri ko nyuma yuko M23 imaze gukura bira birindiro bya FDNB muri ziriya nce, yahise yashyira imbaraga zikomeye cyane zituma nta waza kugira gute kubataka ngabe yabavana mu gace. Amakuru ufite kandi avuga ko bano barwanyi bari mu 23 ngo babashije kwitwara neza ku rugamba, ndetse n'ibitero byabagabweho kuri uyu munsi bikaba rero bisize bose ari bazima, ariko n'undi coalition yo yamaze kuba ihunga. Gusa ngo baracyari hafi, baracyari kureba na yingwe isa ku isa, mushobora kuza kumva havumbutse ikidasanzwe. Mbese ni nko kuvuga yuko ubu ngubu kuva mu masaha mu gitondo kugera maginga yangaya bisa nkaho nta sasu ryavugiye muri ziriya axe, ahubwo kwabaye nko kugenda nyine bashotorana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma amwe mu makuru akomeye cyane nanone nkurikije nayo mba nahawe avuga ko nubwo bimeze bityo M23 yagitungurwa ngo bakayigabaho igitero, bikarangira kigize gute, kihitanye bamwe muri bo n'ubundi bafatanyije no rugamba. Gusa ku rugamba nyiri ibyo byose birashoboka bibaho. So twihute cyane rero twigire no mu yandi makuru akomeye kabisa nagiye mbategurira, tujye no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Mu kanya gatoya turajya muri Sud Kivu, naho mbabwiye muri Kivu y'Amajyaruguru Purito, naho mbabwira uko byifashe. Twihuse aya makuru tuyakomereze muri axe n'ubundi muri axe ya Katana,
ariko mu kanya gato ndaje ngaruka imurenge mbabwire naho uko byifashe nuko urugamba rumeze muri rusange. Amakuru ndi gukurura aravuga ngo iki rero, amakuru ndi gukurura aravuga ko M23 mu bice bya za Katana iri gukubita ikikwa Twarisiyo nyuma y'uko babatunguye n'ubundi uyu munsi bagashaka kugaba ibitero mu bice M23 ibarizwamo ndetse no gukora ubusahuzi mu bice n'ubundi M23 irimo. Ibi bigakorwa byandikwa kuri uyu mutwe wa M23 bivugwa ko ngo hohotera abaturage, ngo harimo no kubiba, bitewe nuko abazarendo bajya binjira kurya bakaza ahanini ngo bakunze no kujya bitwaza imyenda ya M23 bakaba ariyo bagira gute bambara, kuko ino myenda ya M23 kuyibona bisa nkaho biba byoroshye muri rusange nitena ushobora no kuba wadodesha. Hanyuma amakuru ari kongera avuga ko M23 ibyo bikorwa yabibonye kandi ranabimenya, ariko ngo nta kubyihanganira guhari, akaba ariyo mpamvu hafashwe umwanzuro ukomeye cyane wo gukora ama operation n'ubundi agamije guhiga abangaba baba bagize gute bakoze ayo mahano cyangwa se baba bagiye bakora ayo makosa ku buryo bukomeye cyane. Amakuru avuga ngo iki rero, andi makuru ndi kubasha gukurura aravuga ko kandi bano barwanyi ba M23 mu bice by'imunembwe hano mu basore b'amadubu biravugwa ko nabo berekejeyo, aho ngaho kabisa ndi gukurura muri kureba amakuru ari kungeraho aho ngaho muri yo satere, aho ngaho ibintu bimeze nabi cyane 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 cyane, nimvuga ngo cyane muze kunyumva neza cyane ko ibintu bimeze nabi cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amakuru angeraho avuga ko bano barwanyi ba M23 abari mu bitero bikomeye cyane n'ubundi byo kwigarurira n'ubundi zimwe na zimwe mu isatere zigiye zitandukanye n'ubundi zibarirwamo bano barwanyi ba M23. Hanyuma mu minembwe habaye icyo bita gukubitwa kw'abasirikare ba FDNB ndetse na Mai na FDLR, bakubiswe ku buryo bukomeye cyane, bakubitwa n'umutwe wa M23 ndetse na twirwaneho. So ngira ngo murumva ko ibintu biba bitageze gute, ntago ibintu biba byoroshye habe na gatoya. Hanyuma ndagira ngo tuve muri zo axe tuhite dukomereza amakuru yacu muri Kivu y'Epfo, naho ndagira ngo mbabwire amakuru mu minota mike cyane itarenze 5. Ngiye kubabwira hano muri Sud Kivu, muri Kivu y'Amajyaruguru uko obyifashe, ubwo Sud Kivu nuko nyisezeye. Amakuru aravuga ngo iki rero, haravugwa gufatwa kw'ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bibarizwa hano muri teritwari ya Warikare. Ni ibice byegeranye kandi n'aka gace ka Gasheberi ndetse n'aka ngaka aka gace n'undi ka Kibati, ndetse hirya gato harenze ahantu bita za Miba ndetse na hano za Mikuba. Hano rero uba waharenze, nitwo duce M23 yagiye kugira gute kwigarurira. Kugeza amaginga yangaya ntituratangarizwa utwo duce yafashe, gusa icyo nzi cyo ngo duherereye muri groupement ya Rubereke, n'ubundi iyi groupement imaze iminsi yibasirwa na M23. Birashoboka rero ko na tuno duce twose baza kugira gute kuza kutwigarurira. Hanyuma rero amakuru yandi akomeye avugwa hano muri Pinga yuko harimo ibitero bikomeye biba byagiye bigabwa kuri bano barwanyi ba M23 mu rwego rwo kugira ngo barebe niba babasha kunoza bimwe na bimwe mu biba biri kugenda bigaragara kuri notere n'ubundi y'urugamba, ariko n'undi bikaba byagiye bikomeza biba ikibazo gikomeye cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hakaba hagaragara itsinzwi ku ruhande rumwe, by'umwariko ku bari kugenda nyine bagaragaza imbaraga zidasanzwe ku bijyanye n'urugamba ruri kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma andi makuru mfite akomeye cyane ni amakuru avuga ko M23 mu gace ka Rusamambo iri gukubita kabisa, kubita FDLR zikubitira hareba Inzega ku rwego rwo hejuru cyane, kuko kuva mu gitondo kugeza ubu hamaze kubarurwa bageze ku 8 bashobora kuba bahasize ubuzima. Hanyuma andi makuru ari kuvugwa ni muri Nyabyondo, havugwa yuko naho harimo ibitero bikomeye cyane byaye mu 23 bari kugaba kuri aba barwanyi bo muri APSRS. Abangaba uyu mugabo witwa Janvier Karayiri,
uyu nguyu wari uyoboye imirwano yose n'amaoperasiyo yakorerwaga hano muri teritwari ya Masisi, bikaza kurangira yirukanywemo na M23 agahungira muri Walikare, akasanga umugabo wita Gido. None Gido nawe byamucanze, ubu ahasigaye no guhungana nawe berekeza muri Gisangani, nubwo Thomas Rubanga ari kuhegereza. Ubwo igihari ni ukuzafata Rokobuteri bakerekeza Kinshasa, na Kinshasa bakazabasangayo. Amakuru avuga ko kandi ibitero M23 yakoze ari byo bitumye umutekano ugaruka muri ziriya axe, ndetse nubwo ngo wenda ngutagaruka neza 100%, ariko abahari batangiye kugenda batinyatinyamo ibyo M23 iri kugigira gute, iri kugigenda ibakorera. Nihuse ubwo nagiye nta mpamvu, ubwo namaze kurenga iyo za Walikare, ahubwo reka nikubite neza cyane ngende nigereraye ahitwa za Rucuro, mbabwire Rucuro ukuntu hari gucurangwa igikopo. Nimvuga igikopo mujye mwumva neza cyane, ni bya bitwaro bya rutura karundura, ibi bitwaro bikomeye cyane rero by'uyu mutwe wa M23, birimo nk'iki cya BM21 kiri gukoreshwa kirashishwa hariya mu mashyamba ya Kazaroho, bakaraswa na M23, ariko bikaba biri kugenda nyine birangira ubona yuko ari ibintu ebana bitameze neza habe na gatoya. Hanyuma amwe mu makuru akomeye cyane n'ubundi namaze kuba nkurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, na makuru avuga ko M23 yakoze akazi gakomeye cyane n'ubundi kubijyanye n'urugamba ruba ruri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi. Amakuru avuga ngo iki rero, amakuru avuga ko bano barwanyi ba M23 bazindukirije ibitero bikomeye cyane muri rino shyamba rya Kazaroho riherereye hano muri teritwari ya Rucuro. Barasagayo ngo bakeka ko hariyo indiri nini ya FDLR, ndetse akaba ariyo n'uyu mugabo bita General Guillaume, uyo akaba umugenerali muri FDLR, umugenerali ukomeye cyane. FDLR kugira ngo ubonemo umugenerali, uwo mugenerali aba ari mubi cyane, aba ari mubi ku kintu kijyanye n'amaoperasiyo, kuko bamaze igihe bari abajenosideri, ubundi no guhabwa ipeti ngo muri FDLR ngo bigoye cyane. Amwe mu makuru nabashije gukurura ajyanye n'uru rugamba ruri kuba, nuko ibi bitero byabayeho ku bufatanye n'abaturage batanze amakuru y'ahantu abo barwanyi ba FDLR bari kubarizwa. Biza kurangira rero mu 23 hamenye irangije igira gute, ibagabaho igitero gikomeye cyane. Hanyuma akitwa Bandaru, anga ni muri Kimbawe muri Kibuwa. Ahanga rero basubiranyemo aba FARDC ndetse na Wazalendo. Iyo ni breaking news, ndabona ari umuntu binyandikira arambwiye ati kabisa ati ahantu bita Bandaru ndetse n'ahantu bita Kimbawu, ati Wazalendo na FDLR bari gusubirana ku rwego rwo hejuru. Ayo ngaho ndaje nyakorera ubugororangingo mu kanya gato, ndaza kuyabahereza mu masaha y'umugoroba ubwo nza kuba ndi kumwe hamwe na Neriso. Hanyuma nihuse cyane amakuru mfite muri Ituri, biravugwa ko uwitwa Thomas Rubanga ndetse n'abarwanyi be muri CSRP ngo bakomeje guhura n'uruva gusenya ibitero by'urufaya bikomeje kubagabwaho, mu gihe yararimo yiyangaja muri M23 ngarebe niba ari cyo yazakora, bagahurira Bunia, ariko biranze. Bunia bigiye kurangira atayigezemo. Bunia ndetse n'uyu mujyi wa Kisangani. Bunia nuwo bita Innocent Kayina uri kwerekezayo, hanyuma Gisangani hakaba ari kwerekezayo uwitwa Thomas Rubanga. Rero niwe wananiwe kugira gute kugera muri Gisangani, bitewe nuko akomeje kujya kubitwa mbere yuko agira gute ahinjira. Dusoza amakuru yacu mbabwire ko muri Sake uyu munsi hagaragaye umukwabo ukomeye cyane n'umundi w'abantu barwanyi ba M23 bakoze, bwo rero bashakishaga abajura barimo maze iminsi biba abasivile batuye muri zira axe. So rero mukunzi wacu, wowe udukunda, wowe tubana umunsi ku munsi, ndagusabye ngo ukande kuri subscribe, ntugacikwe n'amakuru yacu abari bagenda
tuba turimo tugenda tubagezaho. Ubwo rero nta kindi usabwa usibye gukanda kuri subscribe. Njye nitwa Pacifique, iyi ni Ruhuka IPA News, dusubire mu makuru yacu ataha. Bye bye.